Barakomeye, barakanganye, bateye ubwoba. Ni abagore bari mu gisirikare cy'u Rwanda, uwitwa Faci, uwitwa Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi, bahora bifuza gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ni kenshi yaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Gen. Mubaraka Muganga ndetse n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame bagaragariza amahanga ko igisirikare cy'u Rwanda cyubatse mu buryo bukomeye cyane kandi buhambaye. Aba bagore ni bamwe mu bashobora kwifashishwa ku rugamba ibintu bigahindura isura. Aba ni abagore bakomeye kandi bakanganye mu gisirikare cy'u Rwanda. Reka tumenye byinshi cyane ku bategarugori barindwi bazamuwe mu ntera mu gisirikare cy'u Rwanda RDF bagirwa ba Colonel. Hari hashize igihe kinini cyane abagore bafite ipeti ryo hejuru mu ngabo z'u Rwanda ari ba Lieutenant Colonel, ariko ubu barindwi bagizwe ba Colonel. Amateka agaragaza ko kuva kera abagore bitangiye u Rwanda baranira ko ubusugire bwarwo bukomeza kuba nta makemwa. Uwabaye ikimenya bose n'Indabaga wavutse ari ikinege ariko akimeza kujya ku rugamba gucungura se. N'ubu igihe ari cyo cyose Burundi bwashoza intambara ku Rwanda, RDC Perezida Felix Tshisekedi yavuze kenshi cyane ko ingabo ze zahagarara mu mujyi wa Goma zikarasa ku butaka bw'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi aho yavugaga ntabwo agifite ububasha bwo kuhagenzura, haragenzurwa na M23. Ese koko yari afite ububasha bwo kuba yarasa ku butaka bw'u Rwanda agakuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame wubatse igisirikare gihambaye? Yabugira se ntabwo yakaba yaragwanye kuri uyu mujyi wa Goma na Bukavu ndetse na Uvira bimaze kwigarurirwa na AFC 23? Mu gihe u Rwanda rwari mu manga mu mwaka w'1994 nabwo baratabaye birinda kuba ba ntibindeba kandi baharanira kuba mu b'imbere aho kujya inyuma mu gikari. Ubu bari mu buyobozi bukuru mu gisirikare cy'u Rwanda, barara batagotse kugira ngo umutekano w'igihugu urusheho kuba nta makemwa. Si ibyo gusa, barenza imbibi zacyo bigera aho bajya gutanga umusanzu mu mahanga ya kure. Abanyarwandakazi berekanye ko nta kintu na kimwe ubusanzwe cyananira umutima ushaka. Hambere aha Lieutenant Colonel Jeanne Chantal Ujeneza usigaye ari umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe imari n'abakozi yabwiye itangazamakuru ko atigeze agira ubwoba bw'uko atazashobora imyitozo ubusanzwe yorohera abagabo. Mu gisirikare cy'u Rwanda ubu abagore baboneka mu nzego zose kandi no mu ntera ntibasigaye inyuma, bafite amapeti yo hejuru bigaragaza ko bashoboye igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'uwabatuma ku rugamba babigenza neza. Perezida Paul Kagame akaba ari umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda aherutse gushyira mu ntera abasirikare barenga 700 muri bo ab'igitsina gore nabo barahari kandi baha amapeti akomeye cyane. Hari hashize igihe kinini cyane abagore bafite ipeti ryo hejuru mu ngabo z'u Rwanda ari ba Lieutenant Colonel, ariko ubu barindwi bagizwe ba Colonel. Urebye igihe binjiriye mu gisirikare cy'u Rwanda, umuntu yavuga ko Colonel Berina Kayirangwa ari we umaze igihe kinini cyane, n'umwe mu bazamuwe mu ntera agahabwa ipeti rya Colonel. Uyu mubyeyi wavukiye mu nkambi ya Ibuga muri Uganda aho umuryango we wari warahungiye mu mwaka w'1959, n'umwe mu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu. Yagiye mu gisirikare ubwo yari amashuri yisumbuye, gusa urugamba rurangiye yabashije kuyasoza kuko yari yaracikirije hagati. Yaje kwiga abona impamyabumenyi icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bugeni, ni ukuvuga Masters of Arts. Afite kandi Masters mu masomo ajyanye n'umutekano byongera ku yandi yize ajyanye n'igisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama mu Rwanda. Lieutenant Colonel Serafine Nyirasafari nawe yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Colonel. Colonel Nyirasafari Serafine yavutse tariki ya 16 Gicurasi umwaka w'1970, avukira amajyaruguru y'u Rwanda. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1991, muri Mutarama umwaka w'1994 ahabwa ipeti rya Sous-Lieutenant. Yakoze imirimo itandukanye irimo ushinzwe ibikoresho, akora mu ishami rya RDF rishinzwe abakozi mu bijyanye n'imari. Yabaye kandi umucungamari mukuru mu ishami rya gisirikare rishinzwe ubwishingizi MMI. Aba umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi, ububiko n'ikwirakwizwa ry'ibicuruzwa ku isoko rya gisirikare rizwi nka Armed Force Shop. Kuri ubu ni umuyobozi mukuru w'agateganyo w'iri soko Armed Force Shop. Yafashe amasomo anitabira amahugurwa atandukanye mu Rwanda no mu mahanga, harimo ajyanye no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro
ndetse n'ajyanye no kurinda abana yafatiye i Nyakinama, amasomo ajyanye no kurinda abasivili yafatiye muri Kenya, ndetse ajyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina yafatiye mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yize mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'ingabo z'u Rwanda hagati ya 2020 na 2021. Mu bijyanye n'amashuri asanzwe afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'imari yakuye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ndetse n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'umutekano nawe yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda. Ni umubyeyi washakanye na Juvenal Marizamunda, Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda, bakaba kandi bafitanye abana bagera kuri 4. Lieutenant Colonel Betty Dukuze ni umubyeyi w'abana 3, nawe yazamuye mu ntera ahabwa ipeti rya Colonel. Muri 2017 nibwo yari yazamuye mu ntera ava ku ipeti rya Major agirwa Lieutenant Colonel. Nta kibazo na kimwe yigeze ahura nacyo mu muryango biturutse ku kuba ari umusirikare. Kuri we uwo mwaba mwarashakanye wese ntacyo bivuze, icyangombwa ni ukubahana. Ati icy'ingenzi ni ukubahana hagati yanyu. Lieutenant Colonel Ruzane Ingabire Nsengimana ari mu bakiri bato mu gisirikare cy'u Rwanda bahaye ipeti rya Colonel. Yize mu ishuri rya gisirikare mu Bubiligi Royal Military Academy, arangiza cadets muri 2011. Yakoze mu myanya itandukanye ku cyicaro gikuru cya RDF n'ahandi nkiga ko i Musanze. Abona n'andi masomo ya gisirikare nk'agenewe abasirikare bakuru yaherewe i Fort Leavenworth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari no mu basirikare b'u Rwanda bagiye mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Central Africa. Muri 2019 Colonel Ingabire yahawe inshingano zindi mu gisirikare cy'u Rwanda, agirwa umuyobozi ukuriye urwego rw'imikoranire y'ingabo n'abasivili G9. Ntabwo akiri kuri izi nshingano kuko mu minsi ishize yoherejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lieutenant Colonel Bagwaneza Lydia uri mu barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Republican Guard cyangwa se abo tuzi nk'abajepe, yazamuye mu ntera ahabwa ipeti rya Colonel. Uyu mubyeyi w'abana bagera kuri 3 b'abakobwa yinjiye mu gisirikare afite imyaka 18, yahaye ipeti rya Lieutenant Colonel muri 2017. Undi mugore wazamuye mu ntera ni Lieutenant Colonel Stella Uwineza. Muri 2020 yari afite ipeti rya Major, ubu yahawe irindi rya Colonel. Colonel Uwineza imyaka 42, ni umubyeyi w'abana 3, yakoze inshingano ze za gisirikare mu bice bitandukanye. Muri 2020 yoherejwe mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Icyo gihe yari inshuro ya kabiri ajya muri ubutumwa nyuma yo kuva muri Darfur muri Sudani hagati ya 2010 na 2011. Nubwo yagombaga gusoza ubutumwa bwe bw'umwaka muri Werurwe, icyorezo cya COVID-19 cyatumye agumayo. Yinjiye mu gisirikare muri 2002. Undi musirikare w'umugore wazamuye mu ntera ni Lieutenant Colonel Marie Claire Muragijimana, yahawe ipeti rya Colonel. Mbibutsa ko ihame ry'uburinganire riri ku isonga mu gisirikare cy'u Rwanda. Kuva muri 2007 mu gisirikare cy'u Rwanda hashyizweho ishami ryihariye rireba ibijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo. Uru ni urwego rufite runini mu kwigisha abasirikare n'imiryango yabo ibijyanye no kurwanya ndetse no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Rufasha mu guteza imbere uburenganzira bw'umugore ndetse no kubaka ubushobozi bw'umugore mu mirimo itandukanye. Abarugize bakangurira abakobwa kujya mu ngabo z'u Rwanda no mu butumwa bw'amahoro. Imibare igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2004 abagore barenga 1500 bamaze kujya mu butumwa bw'amahoro, aho nibura 160 babugwerezwamo buri mwaka. No kuzamura ubushobozi mu buryo bw'imari, Zigama CSS yashyizeho ishami ryiga uburyo bushya bwo guha inguzanyo imiryango y'abanyamuryango bayo mu rwego rwo guteza imbere umugore mu gisirikare cy'u Rwanda. Aba ni bamwe mu basirikare b'igitsina gore bafite ubuhanga budasanzwe kandi bakanganye. Abangaba bashobora kwitabazwa isaha n'isaha mu gisirikare cy'u Rwanda igihe cyose haba ikintu cyashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nk'ubu igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahora bavuga ko bifuza gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, ngo bashaka kubohora urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda, ngo baze ngo bavane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ryari. Uburundi bukaba bwariyambaje abasezerwe mu gisirikare mu ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi irutse kohereza abasezerewe mu gisirikare mu ntambara imaze iminsi ibera mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe agera mu itangazamakuru avuga ko tariki ya 6 Ukuboza 2025 abasezerewe mu gisirikare cy'u Burundi bashyizwe mu makamyo 4 bambuka ikiraro cya Nyomoma bakomereza muri centre ya Sange muri teritwari ya Uvira. Aba Burundi bari bahawe imbunda n'amasasu bihagije, bari bitezweho gufasha abasirikare b'u Burundi aba RDC Wazalendo FDLR gukumira AFC 23 kugira ngo itagera mu mujyi wa Uvira.
Hari abandi basirikare benshi cyane b'u Burundi binjiye muri RDC tariki ya 3 Ukuboza banyuze mu kiraro cya Nyamoma. Abo basirikare bari bafite intwaro ziremereye n'ibifal bashinze ibirindiro muri Rubarika ndetse na Ruvungi. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bemeza ko imiryango yo muri Kivu y'Amajyepfo yatangiye mu cyumweru gishize yasize ibigo byinshi cyane bya gisirikare by'imbere mu gihugu birimo ubusa kuko abenshi boherejwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivugwa kandi ko ibigo bikirimo abasirikare bose ari by'umutwe w'ingabo zirinda amakuru y'igihugu n'abashinzwe imyitwarire yabo polisi militaire basanzwe barinda umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo. Umuhate wose wa leta y'u Burundi wo gukumira abarwanyi ba AFC 23 ntacyo watanze kuko bambuye ihuriro ririmo ingabo z'u Burundi bice byinshi cyane birimo Sange, Barika, Ruvungi, Kiriba, umujyi wa Uvira. Muri iki cyumweru ingabo z'u Burundi zatashye ku bwinshi hashingiwe ku ibwiriza ryahawe n'ubuyobozi bukuru nyuma yo gutakaza abasirikare benshi cyane kugira ngo ndetse n'inkomere nyinshi mu kwamburwa ibikoresho byinshi bikozwe n'umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe akaba yatangaje ko ikibazo u Rwanda rufitanye n'u Burundi ari cy'umutekano kuko ubufatanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ifite intego yo gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gukomeza jenoside mu Rwanda. Bibutsa ko ingabo z'u Burundi zimaze imyaka irenga 3 zifatanya n'iza RDC mu rugamba rwo guhangana AFC 23 mu ntambara ihanganyemo n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Raporo zitandukanye za Loni zigaragaza ko ingabo za leta zifatanya n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR muri iyi ntambara. FDLR ni umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abahoze muri Exfal n'intera hamwe zasize zikoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Uyu mutwe wubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ndetse wayikwirakwije mu burasirazuba bwa RDC mu myaka irenga 30. Abawugize bahamaze. Ministre Nduhungirehe yabajijwe na RBA ni Burundi butera inkunga umutwe wa FDLR yasubije ko bifatanya. Ati nibyo Burundi ntabwo butera inkunga FDLR ahubwo barafatanya. Burundi ndagira ngo nkubwire ko bufatanya na FDLR ati kuko ni ihuriro rimwe FARDC ifatanya na FDLR igafatanya n'ingabo z'u Burundi igafatanya n'abacanshuro bose ni ihuriro rimwe. Bwana Nduhungirehe yavuze ko muri Kivu y'Amajyepfo habarizwa ingabo z'u Burundi zirenga 20,000 zari zarafungiye abanyamurenge mu mazu yabo ku buryo badashobora kujya ku masoko no mu bindi bikorwa byatuma bibeshaho. Mu burasirazuba bwa RDC kandi hari abarwanyi babarirwa hagati y'7,000 n'ibihumbi 10 barwana ku ruhande rw'ingabo za FARDC bafatanyije n'igihugu cy'u Burundi. Bwana Nduhungirehe ati ikibazo nyamukuru dufitanye ni ikibazo cy'umutekano, ntabwo waba ufatanya na FDLR ngo ube udashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati kuko icyo FDLR yifuza ni guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi uribuka muri 2023 mu gihe cy'amatora muri RDC Perezida Felix Tshisekedi yavugiye mu nama za politike cyangwa se kuri radio na televiziyo ko Kongo ifite umugambi wo gutera ibisasi Kigali ngo adashyize umusirikare n'umwe ku butaka kandi ngo akaba azafasha urubyiruko rw'u Rwanda no guhirika ubutegetsi bwarwo buyobowe na Perezida Paul Kagame. Aya magambo Perezida Felix Tshisekedi yavuze ku manywa y'ihangu kandi ibikorwa yakoze nyuma yaho byarabigaragazaga kuko yahise ahuza ingabo za FARDC FDLR ingabo z'u Burundi n'abacashungu bafatanye muri urwo rugamba ruganisha ku guteza umutekano muke mu Rwanda. Ati ibi bintu byose bibangamiye umutekano wo mu karere. Kugira ngo rero icyo kibazo gikemuke nuko izo ngabo z'abarundi zava iburasirazuba bwa Kongo nuko uwo mutwe wa FDLR warandurwa kandi n'ibyo bitero by'ingabo za Kongo bikarangira hanyuma tukabona uko dushyira mu bikorwa ari amasezerano twashyizeho umukono. U Rwanda rugaragaza ko kugeza muri 2025 umubano w'u Rwanda n'u Burundi werekezaga mu nzira nziza ariko bikazambywa nuko Perezida Ndayishimiye yarengaga ku biganiro byabaye akajya mu bitangazamakuru mpuzamahanga kubeshyira u Rwanda ko rwenda gushoza intambara ku gihugu cye. U Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo byasinye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu bukungu ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Perezida w'u Burundi yari muri icyo cyumba. Gusa uwo munsi w'iro ry'ingabo za FARDC z'u Burundi Wazalendo FDLR n'abacanshu bafatanyije bahise bagaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'umupaka w'u Rwanda bituma abarenga 1000 bahungira ku butaka bw'u Rwanda. Nduhungirehe ati twabibwiye abahuza twabibwiye n'abantu bose ati tuganira ko icyo twifuza nuko amahoro yagaruka. Kugira ngo rero amahoro agaruke nuko ingabo z'urundi ziteza umutekano muke hariya muri Kivu y'Amajyepfo zavaho ndetse n'ibyo bitero bya guverinoma ya Kongo nabyo bikarangira kugira ngo turebe ko twashyira mu bikorwa amasezerano twasinye.
Hanyuma amasezerano yasinywe arimo ingingo zivuga ko imirwano nimara guhagarara urwego rw'umutekano ruriho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Amerika ruzagira uruhare rwo gushyira mu bikorwa ingingo zijyanye n'umutekano, harimo no kurandura umutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka yarwo, nuko yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma rero byinshi cyane biba bikomeza kugenda bivugwa, umutekano w'ibihugu bigize akarere u Rwanda ruherereyemo, yaba u Rwanda, yaba iki gihugu cy'u Burundi, yaba n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki kiganiro gikomeye cyane rero Olivier Nduhungirehe yagize ati niba amahanga ashaka amahoro nasabe ingabo z'u Burundi na FARDC bahagarike ibitero bya hato na hato, ati ndetse kandi bareke gukomeza gushotora uyu mutwe wa M23. Ibi rero ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, akaba ari umukuru wa diplomasi y'u Rwanda, yatangaje ko bitumvikana kubona amahanga yegeka ku Rwanda na AFC-23 ibijyanye n'intambara yakajije umurego murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara kandi bakirengagiza ukuri bazi neza ko ari ibitero bigabwa n'indege za FARDC n'ingabo z'u Burundi. Hashize icyumweru u Rwanda na RDC bisinye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu bw'ubukungu yashyiraho umukono Washington DC ku itariki ya 4 Ukuboza 2025. Aya masezerano yasinywe mu gihe ingabo za RDC zari zatangiye kugaba ibitero by'indege na drone ku birindiro AFC-23 mu bice igenzura, nayo ikarasa yitabara. Hagati aho ngaho Minisitiri Nduhungirehe yabwiye RBA ko amasezerano y'amahoro yasinywe ku itariki ya 24 Kamena 2025 n'amatangazo yose yagiye asohoka yasabaga impande zihanganye kubahiriza agahenge. Atari ko nta munsi usiba, ati kuva ayo masezerano yashyirwaho umukono u Rwanda tubabwiye amahanga ibirimo kubera murasirazuba bwa Kongo, ati ni ukuvuga ibitero bya guverinoma ya Kongo yifashishije indege zayo ndetse na drone, ati mu kurasa ibirindiro bya FC-23, ati biri ahantu hatandukanye binyuranyije n'ako gahenge, ati kashyizweho, ndetse no kurasa abanyamulenge isisiro, ati z'abanyamulenge kandi bigakorwa no mu gihe hari imvugo z'urwango zirimo zizamuka. Nduhungirehe yavuze ko ibyirengagijwe muri iki kibazo harimo n'ingabo z'u Burundi zinjiye muri intambara zigiye gufasha ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kurwanya umutwe wa FC-23 zikora ibikorwa bitandukanye birimo no kwica urubozo abanyamulenge. Ati ikibazo cy'abasirikare b'Abarundi ubu bageze mu bihumbi 20 bari hariya muri Kivu y'Amajyepfo, batangatanze imidugudu y'abanyamulenge bakabuza kujya ku masoko kugira ngo babicishe inzara. Ibyo bintu ati birimo kuba, ati ngira ngo hashize amezi 4 cyangwa 5 tubwira abagenzi bacu bo mu bihugu bindi kandi bose barabyemera ko ari byo. Yashimangiye ko amahanga yemera ko ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarenze ku gahenge kemeranyijweho mu bihe bishize. Ati ni ukuvuga ko bemera ko guverinoma ya Kongo itubariza ku gahenge iyo wasinya amasezerano y'amahoro, ari kugakoresha indege zawe mu kujya kurasa ibirindiro by'uwo munyarwanaga, ndetse ugakoresha n'abacanshuro bandi wazanye mu gihugu. Ati ni ibintu bitumvikana. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko aya mahanga yahagurutse ari nayo u Rwanda rwagiye rumenyesha igihe cyose ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarenze ku gahenge, ariko agatera agati mu ryinyo. Ati nta kuntu dushobora kumva amahanga ubu arimo avuga ngo u Rwanda M23, kandi ayo mahanga twabwiwe ko kwica agahenge kwa guverinoma ya Kongo ataragize icyo akora. Ati nta tangazo na rimwe ushobora kunyereka ry'akanama k'umuryango w'umujyi gashinzwe umutekano ry'umuryango umwe bw'Uburayi ryamagana Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se guverinoma ya Kongo mu kwica agahenge. Yongeyeho ko agahenge, ati niyo abarwana bemeranyije guhagarika intambara ntihagire urasa undi. Ati ntabwo rero agahenge kareba uruhande rumwe. None se iyo guverinoma ya Kongo itubahiriza agahenge igahora irasa ibirindiro by'uyu mutwe wa FC-23 ugasubiza, ati murumva uwisha agahenge ari nde? Ati naho rero ibintu byose ati kubigereka ku Rwanda, kugereka kuri FC-23, kandi twaragaragarije amahanga nayo abyemera ko agahenge kwicwa na guverinoma ya Kongo, ibintu bitumvikana. Nduhungirehe yasobanuye ko hari urwego rwashyizweho ruhuriho n'ibihugu by'u Rwanda, RDC na Amerika. Tariki ya 7 Ugushyingo 2025 yari yemeje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarika ibisasu byose, hanyuma u Rwanda rugakuraho ingamba zimwe z'ubwirinzi.
ati ibyo byari byumvikanyeho ariko nyuma yaho guverinoma ya Kongo ntabwo yigeze ibyubahiriza, yakomeje kurasisha za ndege zayo za drone zayo ku buryo umuntu yibaza niba nubwo Perezida Felix Tshisekedi yagiye i Washington gusinya amasezerano, umuntu yibaza niba umutima yemerewe amahoro kuko bigaragara ko icyo ashaka ari igisubizo cy'intambara. Mu ijoro ryo ku itariki ya 9 Ukuboza 2025 hamaze gusakara inkuru y'uko umujyi wa Uvira wafashwe na AFC/M23. Ibihugu by'i Burayi na Amerika ya ruguru byasohoye itangazo riyobya uburari rigereka intambara ku Rwanda nyamara rutari mu mpande zirwana. Nduhungira avuga ko igitangaje muri iryo tangazo nta na hamwe ushobora gusoma bavuga ibyo bitero by'indege bya guverinoma ya Kongo kandi nabo ubwabo banabyemera, na ambasaderi babo bagiye bavuga ko bazabwira Bujumbura na Kinshasa ibyo bibazo. Hari icyo kibazo batavuze ati nta n'ahantu na hamwe ushobora iby'ingabo z'u Burundi nibyo zikora muri Kivu y'Amajyepfo. Ati kuri iryo tangazo rero rivuga M23 rikavuga u Rwanda, ni itangazo ritari rikwiye guhabwa agaciro kuko ni itangazo ridahuye n'ukuri kw'ibirimo kuba mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ridahuye n'ibyo ubwabo bemera kuko bose nta n'umwe uvuyemo bemera ko ibyo bitero by'indege ari ikibazo. Ibyo nabyo tuzabibabaza tubabaze impamvu basohora itangazo ridahuye n'ukuri kandi ridahuye n'ibyo ubwabo bemera kandi banatubwira. Bwana Nduhungirehe yavuze ko kuva muri 2024 ubwo M23 yari yafashe teritwari ya Walikale, amahanga yasabye u Rwanda kumvisha uyu mutwe ko warekura ibyo bice urabyemera, ariko nyuma ubutegetsi bwa Kongo buhiga bukware abantu bose bishimiye ko hafashwe na M23 barabica. Ati badusabye gusaba abantu kuva muri teritwari bari barimo, ariko abagiyemo bakora ibyaha by'intambara byo kwica abasivile ngo kuko ngo bashyigikiye M23. Ubu ngubu rero ati kongera gusaba ibintu nk'ibyo urumva ko bidashoboka kuko twe tudashobora kongera kugira uwo mutwaro wo gusaba abantu kuva ahantu kugira ngo abaturage bari aho hantu baze kwibasirwa n'ingabo za FARDC na FDLR na Wazalendo. Bwana Nduhungirehe yasobanuye ko amahanga adakwiye gukomeza kuvanga ikibazo cy'u Rwanda RDC n'imirwano ya FARDC n'ihuriro bafatanya hamwe na AFC/M23. Ati babanze basabe ingabo zirenga 20,000 ziri hariya zibasira abanyamurenge zikabagota zikabicisha inzara. Niba ayo mahanga ashaka amahoro nasaba izo ngabo z'abarundi n'iza Kongo kureka ibyo bitero byo mu kirere by'izo ndege n'izo drone kuko ari byo bituma uwo mutwe wa M23 usubiza. Mbashimira cyane mbifuriza byiza, hanyuma nshimira abantu mwamaze gukora subscribe mureba mu kuboko kuryo abatarayikora handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mukande kuzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu, ibiganiro byacu ajye ahita abageraho ako kanya, hanyuma mu makuru turasubira